Mjambo, kwa majina naitwa Mwalimu Cheche ama Erasto Asienga, na tumekuwa tukijifunza juu ya bajeti. Kwa hivyo leo hii tunaendelea kujifunza zaidi na kuelewa bajeti ni nini. Panga kuwa pesa. Panga kuwa pesa. Kwa hivyo tunataka tuelewe bajeti ni nini. Wakati ule mwingine tulisoma tukajifunza kwamba bajeti ni makadirio ya mapato na matumizi ya fedha katika kipindi fulani, ili kuhakikisha mipango imefanikiwa kwa wakati uliotarajiwa. Tunapoendelea leo, tunajifunza kwamba bajeti hukusudia kuamua malengo ya muda mrefu na kuyafanyia kazi. Wakati tunaongea juu ya bajeti, ni mpango ambao tunapanga ili tukaze kujiamulia malengo yetu na ni muda gani tutachukua kutimiza hayo malengo ama kuyafanyia kazi. Kwa hivyo inapaswa kuwa ya kweli. Bajeti inapaswa kuwa ya kweli na ya kutosha kusaidia utekelezaji wa shughuli zilizopendekezwa. Wakati umependekeza shughuli, acha bajeti yako ikuwe ya kweli, na katika mpangilio iwe ya kutosha kushuhudia utekelezaji wa hizo shughuli. Kwa hivyo pia tunaelewa kwamba bajeti pia hukusaidia kutimiza malengo yako. Kama uko na lengo fulani ama jambo ambalo unataka kulitimiza kwa muda fulani, ukiwa umelipangia, itakusaidia sana kutimiza hayo malengo na kuokoa pesa. Wakati mwingine kama una bajeti ama utapangilia, utapata kwamba utatumia fedha nyingi sana kwa kutimiza lengo lako fulani. Lakini kama uko na bajeti imefanya kwa haki ama kwa kweli, si kusidisa, haki na ukweli, utapata kuokoa fedha, kufuatilia maendeleo yako na kufanya maono yako kuwa ya kweli. Kwa hivyo bajeti inakusaidia kufuatilia maendeleo yako na kufanya maono yako kuwa ya kweli. Bila bajeti ni ngumu sana kutimiza maono ulio nayo. Najua kila maushirika yana maono yana mapendekezo, lakini bila kupangia na kuwa na bajeti ni ngumu sana kutimiza maono ulio nayo. Utapata fedha zako zinaenda tu kila mahali hivyo, na kwa hivyo utajipata katika shida. Kwa hivyo bajeti pia kuunda mpango kazi wa kutumia pesa zako. Inakuundia mipango. Bajeti inakuundia mipango na kazi jinsi ya kutumia fedha zako. Mpango wa kazi ni ratiba inayoonyesha shughuli, malengo na muda. Kwa hivyo wakati uko na bajeti inakupatia ratiba ya kuweza shughuli ambazo uko nazo, malengo yako na muda gani utachukua kutimiza malengo ulio nao. Inakusaidia kuamua ikiwa utakuwa na pesa za kutosha kufanya shughuli zako. Bajeti pia inakusaidia kuamua kama utakuwa na pesa kutosha kufanya shughuli zako ama unahitaji fedha zaidi. Ukiwa na bajeti, kama unapata pesa imelemea, unaona makampuni nyingi wakisatiza bajeti na umelemewa, waenda katika benki kuomba msaada zaidi ya mkopo. Hata serikali yetu ikuwa na bajeti na hawajatimiza pesa inahitaji, wanaenda kwa benki ama nchi zingine kuomba mkopo zaidi ili wakatimize malengo katika bajeti walio nayo. Asanteni, Mungu awabariki sana. Tutaendelea kujifunza zaidi maana ya maneno mengine ambayo tumetumia katika kutafsiri maana ya bajeti. Nashukuru sana, masomo hii najua imekusaidia, na Mungu akubariki.